So, you nak cakap I tak kerja, please lah. At umur 13 dah start berniaga, goreng pisang. Pasta ke nasi goreng ke semua I dah buat. Umur 16, I'm already cleaner tau. I buat cleaning job juga tau. Kita buat cleaning job, And me then and my they don't abang. know, oh Nurse kamu buat cleaning job. Padahal the people that pakai hire mask us, lah, kita kan. pakai mask lah. So tak Yeah. nampak. Padahal we in that one condo, kita bedah all the customers, our neighbours. And they know it's Nurse kamu. Umur 13 tahun saya dah mula kerja berniaga goreng pisang, pasta dan nasi goreng. Itulah kenyataan yang diluahkan Nurhanis Amanda apabila anak sulung kepada pelakon Nourish Karman ini menjawab tomahan netizen yang mengatakan mereka adik-beradik sudah boleh bekerja untuk menampung keluarga yang kini dalam kesusahan. Menerusi potongan video podcast yang dikongsikan di TikTok remaja.my itu, Amanda dan adiknya Hardy amat kecewa dengan kecaman dari netizen yang mengatakan mereka tidak bekerja dan turut mendedahkan mereka sekeluarga pernah membuat cleaning service bagi menambah pendapatan. Yeah, there was one time I think I baca too much comments and I said, I tertanya my mom, adakah I hidup dengan you ni, I tak bekerja menyusahkan you? I tanya dia lah. Sebab kan semua orang nak suruh I bekerja kan, kerja lah. I macam, because right now my kerja is definitely tutoring and I jaga adik-adik I and I'm cooking, I jaga my mom. So when people ask that kan, I ada tanya my mom, I susahkan you tak? Cakap, no, you tak susahkan I. You jangan baca semua itu. Allah, you tak susahkan I, jangan cakap macam tu. And then I said, yeah, because people are saying I dah besar, I still menyusahkan you. I cakap, bunda terus betulkan, no, you tak payah baca semua tu. Yang penting apa I fikir. That's what she always comforts me with lah. That's what's important is what we think. Yang paling wild is that people think that I tak pernah kerja in my whole life. Yeah. And that's fun because kebanyakan I do content with my mom, my sister. I'm always behind the camera. I yang direct, I yang edit video semua, I yang akan tell Kika to do this. So I banyak di behind the scenes. Yep. And it's okay kalau I tak depan. Because my mom knows from dari umur 16 I dah start kerja. Part time, work 2 jobs just to support my mom semua. Until now, when I'm a content creator, my content is everywhere. So I'm not sure how they don't think I work because the work I do too is very public. Yeah. I run ads semua. And it's funny to see macam on my video, macam, oh you kerja lah tu. I've been doing business since I was 13. So, you nak cakap I tak kerja, please lah. At umur 13 dah start berniaga, goreng pisang. Pasta ke nasi goreng ke semua I dah buat. Umur 16, I'm already cleaner tau. I buat cleaning job juga tau. Kita buat cleaning job, me and my they don't abang. know, oh Nurse kamu buat cleaning job. Padahal the people that pakai hire mask us, lah, kita kan. pakai mask lah. So tak Yeah. nampak. Padahal we in that one condo, kita bedah all the customers, our neighbours. And they know it's Nurse kamu. Tapi because we pakai mask, mereka tak So tahu. tak cam lah. Yeah, so Yeah. kerja is actually how you look at it. Kerja tak semestinya macam, oh, you tak kerja office, you tak kerja, kau rubbish. This is your job. Betul tak? Betul. Cameraman, you handle the cameras. Audio, you handle audio. What, just because I'm not sitting at a desk 9 to 5, I tak bekerja ke?